Ni urubanza rutangaje cyane aho kompanyi z'imbuga nkoranyambaga za mbere ku isi zashinjwe gushyiraho imashini zigira abantu imbata, ni ukuvuga ko abantu bazikoresha nta kwigarura. Mu rubanza rwanditse amateka rwatangiye ku wa mbere muri leta ya California muri Amerika, rusuzuma ingaruka ku buzima bwo mu mutwe ziterwa na Instagram ndetse na YouTube. Mu ngingo yatanze imbere y'umucamanza n'imbere y'inteko iburanisha, umunyamategeko Mark Lanier yavuze ko umukiriya we w'igitsina gore wahawe izina rya KJM yagize ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe bivuye ku kugirwa imbata n'imbuga nkoranyambaga. Lanier yagize ati, izi kompanyi zubatse imashini zigamije kugira imbata ubwonko bw'abana kandi babikoze babishaka. Abanyamategeko bunganira Meta, kompanyi ifite imbuga zirimo na Instagram na YouTube, babwiye inteko iburanisha ko kugirwa imbata kwa KJM kwatewe n'ibindi bibazo byo mu buzima bwe, ko butatewe n'uburangare bw'izo kompanyi. Mu byumweru byinshi biri imbere hazumvwa ubuhamya bw'inzobere mu miryango y'abana bapfuye hamwe n'ubuhamya bwa Mark Zuckerberg nyiri Meta, ubwa Adam Mosseri umukuru wa Instagram, n'ubwa Nayar Mohan umuyobozi nshingwabikorwa wa YouTube. Inteko iburanisha yitezwe kumva ubuhamya bw'abahoze ari abakozi ba Meta bivanye mu kazi bagatangaza amakuru bavuga ko ajyanye n'imikorere mibi iteza ikibazo mu bana cyo kugirwa imbata n'imbuga nkoranyambaga. Umwanzuro uzafatwa muri uru rubanza ushobora gutanga igipimo cy'indishyi z'amafaranga gishobora kugenderwaho no mu manza zibarirwa mu bihumbi zatanzwe n'abandi bareze imiryango yabo, abashinjacyaha n'amashuri yo mu turere two mu bice binyuranye muri Amerika. Iburanisha ryo ku wa mbere ryabaye mu gihe abantu bagera hafi ku 100 bari bakurikiye urubanza mu rukiko, barimo n'ababyeyi bemeza ko abana babo bapfuye bitewe n'amahitamo izo kompanyi zakoze ku miterere y'uburyo bwazo buhitiramo umuntu ibyo abona ku mbuga nkoranyambaga hashingiwe ku byo akunze kureba, uburyo buzwi nka algorithms, imenyeshabutumwa, notifications n'ubundi buryo bw'izo kompanyi. Izo kompanyi zishimangira ko kandi nk'uko amategeko y'igihugu abiteganya zitagomba kubazwa ibizitangazwaho nk'izindi mbuga. Reka mbabwire ngo amakuru yacu yo rero nakagaruka, kandi nkubwira ngo niba aribwo bwa mbere ugeze kuri iyi channel, this is Isoko Media, niba aribwo bwa mbere uhageze kora subscribe kugira ngo tujye tubana mu biganiro ndetse n'inkuru zinyuzwa kuri iyi channel umunsi ku wundi.